Asante sana. Haya tuone hilo tukaanza siara hili Mangai. Mbona naona mwadhani? Nani mwadhani na ajigete wega? Daugire na twahe ndio. Mangai kai kweli. Mangai. Ngui kwa sinyinge wokero tweciragia Mangai. Twarutire tukirutira mundu wira. Mangai. Maazura makihendio. Mama boga leo cia kihendio. Andu boda makihendio. Madu akanitha mabisha buna mapasta makihendio. Ali mothe makihendio. Na mundu ucio ri. Ria muico Mangai. Oria witu aratigarite thirikari ni uraria no rume. Atakujete mukia Gachagua. Mangai akauga ni akumuinukia ngura. Mangai akirogia ndagicunga Mangai. Gwiti nyingi Mangai. Iyo ni mwe tondu riri. Authathi atumurutire wira ucio wothe kai atari ngatho. Etimo. No nake turugire kindu kimwe. Ucio mujadala marenda gutwara bunge. Matwara mujadala ucio. Na warame mwana wa Gachagua rucio rurungi. Matongoretio ni ajumbe a Kalonzo. Magatwara mujadala wa kuinukia Ruto nake inuke. Wika ndamo twamathurire tigiti umwe marere na makainuka marere oko Gachagua nera inuka na Ruto no mwaka ino na taiguthadia na tutikagwa goe mujumbe ra wothe we mwana ucio wa kuigata Gachagua Mangai rucine tene nake tumenyaga ucio mo acio thane bainukite nemo othe bike muthenya ungi marathire marahura yes birire yako ongerea maisha gutunyarira mahe otubeca uguo Mangai matwikire tahiki ati mahe otubeca uguo mageka uria mareka ndutira no wanatie kai matwire bunge tari koinange ati ruka kuguo uguo magatagagirwo kuu makaga tubeca uguo maratuconorithia niki ajumbe a Kiambu na twithinagia ajumbe othe a Kiambu twihotore hindi yukite 2027 mainuka naguo na matuconorithia naguo na ndemwire kindu kimwe ithuĩ tũtikũgũagũa na twaiguithagia gũtirĩ mũndũ ũmenyina ũrĩa ũngĩ naguo na Ruto ndageciragia nĩwe nyina witũ naguo twamũrutĩire wĩra agĩcoka agĩtũtharau rĩu aragia na gĩthũri atĩĩte naguo no Gen Z itigakĩmuondirie Mangai anake nĩ ndamũrutĩra ngũthia anake aitũ nĩ ndamũrutĩra ngũthia anake aroirwo nĩ ndamũrutĩra ngũthia naguo noguo arageragia kuga atĩ nĩ kũrĩhwo marĩhirwo macio nĩ maheni gũtirĩ andũ marĩhirwo naguo inyuĩ nĩ muonire andũ makĩrĩhwo gũkũ rĩu mũmenye kĩndũ kĩmwe oire thirikari tũkĩmũhe gĩtĩo na ngoro njega na gũtirĩ kĩndũ atweire hĩndĩ yathire harĩa njĩria mwĩtĩo na kũhenia andũ rĩ Ngai akĩrakario nĩ thirikari yake gĩthĩrani kĩu gĩothe ona atĩ mara nĩ maraiga kinya airport. Can you imagine? Airport atĩ nĩ marenda kũiya atĩ na kambuni ĩtagwo Adani nĩ wacio nĩ mendaga kwendia KICC naguo tũmaugĩre mbu aria muranyona ngathĩti-inĩ nako tũgĩthiĩ na Kalonzo nĩ ũndũ wake niĩ ndarĩ thirikari-inĩ ya Kibaki the assistant minister na Kalonzo ũyũ arĩ vice president hĩndĩ ya Kibaki athurirwo kwanjĩrĩria kũgĩa na rugarĩ gĩthĩna Kalonzo nĩwe wokire makĩnyita thirikari magĩtongoria nake hĩndĩ ya tũrona Ruto ũrĩa arethumbũra rĩ no rimũ ũcio arehete rĩ ithuothe tũreciria ko Kalonzo nĩoke no amundie thirikari ũrĩa yathanagwo nĩ twanyitana na rĩngĩ mũratuona Kalonzo ateire Kibaki makĩruta wĩra wega mũno gũkĩgĩa na free education ndĩarĩ kuo mbere nĩguo nĩ mũĩ Kalonzo nĩ mũthoni witũ twamwĩce nĩ athoni aitũ nĩ mũtione witũ nĩ mũkwenda ndĩmũkaribisha mũgeithie nĩ mũkaribisha Kalonzo Musyoka tukaribisha Kalonzo
tushangilie Mungu kwa sababu ya mvua, kwa sababu ya hali ya anga. Tumefurahi kufika hapa na kusema hongera kwa Martin Janet Mega. Ndio huyu, kumbe ni Mkorino. Nataka nimwimbie wimbo wa Mkorino, rafiki yangu anaitwa Heze Ndungu. Nui, unaujua? Unaanza na mwe Goro yako nirukina, goro yako ya tuma, goro yako ikawa wega, yanondo wangu hawanakya. Asanteni kwa sababu ya mvua, tumefurahi kabisa. Itwake na mono murega ndoitu mwasio numaitu anumaro iru mwasio. Tumekuja tukiandamana na viongozi, ndugu Eugene Wamalwa, na kushangilia kwamba Kenya ni nchi ambayo haiwezi kudanganyika tena. Vile wamesema kama wanataka kutoa mmoja wao, waonde wote. Wangapi wanasema waende wote? Nimesikia Wakenya wakisema Kupa driver. Kwa hivyo hakuna mambo ya kuuziwa woga, na sisi tunasimama pamoja. Mulima baadaye mulima kukaa vile unasambaa. Mulima inatoka Mount Kenya mpaka inaingia kwa Ukambani. Si namna hiyo? Kwa hivyo mulima itakuwa na nguvu hata zaidi. Mimi nataka niseme asante. Tumetoka upande wa Kitengela, mahali vijana walitekwa nyara. Vijana wa Gen Z wamebadilisha nchi yao, na kwa hivyo tunawashangilia vijana wa Gen Z. Na Kenya haitakuwa nchi ya wezi tena. Haitakuwa nchi ambayo unaamuka asubuhi unauza uwanja mzima wa Jomo Kenyatta. Nchi haitakuwa nchi ambayo inamilikiwa na makateli. Wananunua Safaricom, wananyakua JKI, wanachukua hata power yote. Kwa hivyo Wakenya tutasimama pamoja na kushangilia wasanii ndio hawa. Kwa hivyo aini. Kwa hivyo nilisikiliza Kikuyu yote ya baba yao, ya ajabu hiyo, nakubaliana nayo kabisa. Kumbe watu ni maini, watu ni wadanganyifu. Kwa hivyo nitamuuliza ndugu yao wasalimie. Tutakuja tena hapa. Ruiru ni nyumbani, tunapitia pa kila wakati kwenda nyumbani, na hii ni barabara ya Kibaki ambayo alianzisha yeye mwenyewe. Nasikia wanataka kuweka toll station. Niwaambia watengeneze barabara yao sio ile ya Kibaki, na waweke hiyo toll station. Kwa hivyo ngoja ndugu yangu Eugene wasalimie. Asante. Aduaru Muriega. Asante sana, nimeguzwa sana na nyimbo hapa, na nataka tumpongeze mwenzetu kwa kulaunch hii album yake mpya. Pongezi my brother. Nimeguzwa na huo wimbo sana, lakini vile vile nimeguzwa na message hapa ambayo nimesikia mnasema mulima usifanywe nini? Mulima usifanywe nini? Bas, hapo ndio tupo. Asante, Mungu awabariki. Asante sana Your Excellency na viongozi. Sasa nirudishe microphone kwa mwenye mwaliashie.
Asante sana. Lakini kabla waheshimiwa waende, sinajua walikuwa wamekuja kusupport Martin Janet. Bwana. Ningeomba tu tafadhali kwa heshima tu, najua mmejipanga support ndugu yetu kwa sababu ametumia pesa mingi sana. Leo tunakuja kumsupport. Baba yao amempatia 50,000 Kenya shillings. Naye mheshimiwa Kalonzo amempatia 50,000 Kenya shillings. Asante. Anajua Senator Mara pia yeye amempatia 10,000 Kenya shillings. Na bwana Eugene Wamalwa najua pia yeye anajipanga. Atajipanga na pia Bwana Meano huyu pia anataka kiti na pia katika kata la Laikipia. Yes. Na yeye ni accountant wa Martin Janet, pia yeye amemwekea 5,000 Kenya shillings. Tumpigie makofi tafadhali waheshimiwa wetu. Asante sana Senator Mara. Tunashukuru sana, Mungu aweze kuwabariki. DJ najua uko tayari, ningependa uniletee Sek Junior. Sek Junior na ningeenda turehe Moses Kuria. Sek Junior. DJ Sek Junior. Turero jaba ito jaba ya Kirima. Moses Kuria. Sesport Ainda. Turehe Tukirerebo aikonro na tukirerebo Sofiga wa Viviana Kando wa Ajiko. DJ Jex tafadhali. Sek Junior ko hapa, Sek Junior. Okay. Ahiki mwebo ko kanane moino kire. Asante. Sesmo tafadhali. Wapi makofi? Wapi kelele. Rito pirete ngoroine Diramo igua Oyo samana noito Nyakwenda kugero oku Matingio ya wasato Mwenaro enderai Bado Ona pireni ebu Waro kongo tirai Kandane mongonede Morana kejakane Oi Samanda Haya tuona Wapi kelele ya Moses Kuria Andetone turebu Samanda ugero oku Andetone turebu Samanda ugero oku Wapi kelele ya Moses Kuria Kanyane ito tupimanda Samanda Oi Samanda Oi Samanda Subukia Sek Junior. Chega na mheshimiwa. Weka ilaje. Mama ndo alienda leo kaona. Mama ndo alienda kaona. Mama ndo alienda kaona. Okela tena. Tataema. Koreasiana. Mheshimiwa Moses aongee. Tukirerebo wa Soviga na John Chagi. Sesmo tukimbie kwa kasi tu tafadhali. Adone mara ule roho. Haya twende DJ. Na korogani ya kija hapa. Haya twende. Wapi makofi ya John Chagi? Baada ya Kanuga.